kobarang ko paritan kapa PG sangma sana banani ko namdabatna adok sokharirang baksa mamong sokhari bakraminga ane State for Health and Family Welfare Union Minister Anupriya Patel uyataha public private partnership model ningo Tura Medical College ko chalaina adok sokhari ni namnake rabagba ko opposition dal kapa Dr. Mukul Sangma raken jegalataha Tourist service rangko ning parang nas kita paniko na Meghalaya sokhari gisko nang batinga Prime Minister Narendra Modi knal Akashvaniyo Man ki baat program songni mandirang na uni chanchia ko parakangken ta uchukumakapa kobarang Kraa damo sana banani ko na matna aro nambata kadango na matna gata adok sokhari rang baksa mamong sokhari bakraminga ane State for Health and Family Welfare Union Minister Anupriya Patel aganaha salgru salarama do kameko sana banani ko naniyo private sector rang black kapa role ko khalna man gen ani New Delhi Rising Northeast Investor Summit to kobara thungparang na wa aganaha salgru salarama do krangni mande rangona je rakaba dakchakani ko ona sokhari sokatna jothon khainga ni minister aganda pangaha Tura Medical College ko public private partnership PP model ningo chalaina Meghalaya sokhari ni raba ko oppositional gaba Dr. Mukul Sangma raken jegalanga ha ya jakhudi anian chugamak private ongatna maksonghinga aro sana bananiyo darang nan tangga paisa ni gdanik nekani ko niknekaniyo na sokatkin ani wa makrakataha sana bananiyo bel amagata gamna manna niko onna adukni daitonga aro sokhari institution take college ko chalaina nanga ni sangma momolanga ha jegala niko aro PPP ko dakna maksonga ko tharaken ragal China wa agananga ha Meghalaya adok tourism baksa namgapa thangdowani ko maninga Meghalaya sokhari da on tourist service onengparangna namgapa cholko rakeo na gisiko nangenga tourism aba o jatni dakbe walwa sengani ko BNB mangni gda sengani ko onna maksongani ko sokhari on dapenga ne tourism department commissioner aro secretary CVD diengdo aganaha khasi jatni dakrong bewalo BN notlani ko Bamasaj kaani ko mangsa nambat kapa kam onggen jeyan adoko thangdo wat kapa onggen aro ndak kapa kam ko khana gisiko nang kaparang sokhari nang kaparang na sokhari training ko onggen ne wakana ha tengtang stakeholder rang na wamangni restaurant rango housekeeping ba ongja maina namgapa kam ko tourist rang na achini adoko dongmatengo Chatote na gangin ane uni gaman stakeholder rang na sokhari training ko onangenga ane wa aganaha. Lumbiring sepango da alprings ni atha bajiyo angal salgapa gari truck tharak dukae salani asel pangpalaha. Gari asam number register kagapa wa rasong gnang be ya aselo darang ba jokom onga dongjaha. Naljokani ko onna Songni manderang tharakya selongpa biapo nari ange dakchakaniko onaha wa biapo asel ongani geman adita gari rega barang nengnekaniko manaha diba tharaken namat philna manaha ne khoborna uyataha Nagaland adoko chanchikpa pekatpa opium kg chibri na bate pata ko chilchakpa dol manaha amsandianiko sichu jubza Police station oni police aro Sotsni Chet Battalion CRPF Dolrangchi Mijalni Bako Amsantianiko Dakaha Kohima district ni ngoga akapa gatam Peducha Police National Highway Kolgruksku o Chekarong Bewal Dakani Sumayo Matnaha Manipuro register kagapa gari nangoniko pekat kapa samko Matnaha Wamang Senapati Manipuroni Dimapuruna Songre ba ingachum Songri bagapa mandeko Punjab Ludhiana oni Dharam Singh manga ne khoborna uyataha rimaman gapa mandeuniko thangkhagong hazol sutponga dok richa bonga baksa uni background
banga khatep gapa opiam ko manaha rma man gapa mande aro bosturang ko niam ni gatam sandiani ko dakta pangna sechu Zubza police station no pakwate onangaha Nagaland ni Bri gapa Assam Rifle ni assistant commandant Isentum Kikon na India ni tapasrang gapa gatam gapa gadango bobol dol ko tumtumani ona jakko de dilani na mandera e Surya Chakra ko oninga Manipura doko golmalong gapa biapo bobol dol rang baksa tumtumani ko ra bana Jakrutungi kam kaani sumayo didiani ko nanina aro professional ungi kam ko kaani na aro dulgapa ungani ko dake misokanina Mr. Kikon na gamtat gapa award ko President Draupadi Murmu onangin. Uwa aro uni dol black gapa bulrang ko jakalaha aro sakchigini bobol dol ni mandirang ko maha. Wa mangoni ko Banga dakrakaniyo jakal gapa suljidarang ko manaha. India President oni gamtat gapa Surya Chakra ko matsuingani na Chief Minister Nipu Rio aro Deputy Chief Minister Home Y. Patton Mr. Kikon na namaskani ko onataha. Prime Minister Narendra Modi knal pring chisabajiyo Akashwaniyo Man Ki Baat programo asongni manderang na uni chanchia ko aganangin. Ian tang retasa kolgrikni gapa Dante radio program ni episode nginga. Program ko Akashvani Doordarshan Network AIR News website aro News on Air website page app kataba kamatangin. India gamako sak laksa chatro chatri rangna AI training ko andan ski ongen enenda al State for Skill Development and Entrepreneurship ni Minister Jayan Chowdhury aganaha. Skilling for Readiness AI program ko rabana mengpani ngo model rangko tharimanaha aro class dok aro chigni ni gisep ko poraigapa chatro chatri rangna skeo nangin ene New Delhi Rising Northeast Investor Summit hajagni khogrik ponga o Mr. Chowdhury aganaha. Online gata porikha sena online gata course rangko dakna aro Apsan dakapana bimang aro certificate ko matna gemakon antang dake nina chatro chatrirang na tolko program ongen ene wa aganda pangha. Porayas kiani ko matchape gepen formal structure rango skill development ko integrated ka angen batang do dapang namda patang na kam kainga ne minister agananga. Eastern West Khasi Hills District ni Mairang Mission Compound the All Eastern United Knockout Football Tournament hajagani khogruk ponga ko Eastern United Sports Club ni kata ungataha kalsu saani ko Malta Dresden Constituency ni MDC ongapa baksa KHADC ni ongan baksana KHADC ni EM3 Powell Soklet Jian Mongsongapa Sokapa nge oprakanga ha Kobarang ko pretani sumay bayanon bonaha knatum swing pa sakatinan walnam